ngày ní đời xa nhung tranh video đời xa nhung khơi nè nó bây giờ nhung cho mơ trang profile nhung tới khơi với load anh ấy mau nè khơi cái đặt upwork môi son môi á anh ấy bà sân chỉ dương trịch lời năng tới viên năng nom giờ mau tầm po mà nè hay nhung ban mơ tu mà nhá lõ nè cái miền phèp vì function nó lơ upwork nó đời xa nó lơ website nó về miền function vì miền mục nghe chờ nó chẳng dương thử vì miền ở vậy chỉ chờ để dương thử xoay vô lá chân nhom nông mơ bị lơ nông đau khổ hai nhom nông phèp ngọc nia tha chụp nốt môi ná để nàng ngọc nia cua tại mơ bật thèm nông bay ở vì tiếng ngọc nia ban vô bật thèm bị website nông căn để cho bà hai nhom che tả lực được chết ở ngọc nia vô đăng bị upwork nông để sao website nông vì miền nó lơ nông chiếng đọc cho nam mày hay viên nông miền bẩn to miền tờ một là hô tròn năm thực tiệt trong việc cứ chiều vậy đại dương ai tộc ban vuông vậy nhá trong nàng ngọc nia ai sắc xa bị việc ban tròn hai đôi nhung chỉ trong video mới nung chẳng cứ tha càng nghe dân phía chọn pi một ngày tới một ngày việc căn ta tụm nở bác trong cái digitalize việc cái thua việc ở tới chỉ digital ban đại dân ai thua pi trong ngày bán á chẳng tam krom hôn mà chấm nón thôm có cái bông là convert càng nghe phía chọn tới chỉ online đây để sao để việc save operation cost hay là save ai sen ban chọn tiệt chẳng á chẳng vì bằng càng học càng nghe online càng nghe freelancer nó càng để chọn đại ok chẳng nhom nông phép tu bị lơ đau khổ nó than nàng học nè cua tại mơ chụp nội môi na bẩn tham là bây giờ miền bị giàu chứ phù tha chụp nội khác cả việc ở miền bị giàu đem bài trắng bệnh mưa chọn về gì chẳng tim muối profile setup ní là smart job searching ní ở miền bị giàu gì freelance overview có ở miền bị giàu đây là na đây profile customization ní là chứ là đại là nàng ở này ai mơ bật tham của anh bán á craft effective proposals ní là đài interview best practices anh ấy ở bây giờ mùi communicating with clients anh ấy ở sơ chỉ na anh ấy ở vậy để dân hiện bán cứ chụp này ở bot shot của anh là tròn chiêng hay nàng can vậy sầm manh anh ấy mơ can để chọn can nằm về freelance safety ní có là đài ní ai mở bàn freelance finances ở sơ miền bây giờ ở đây này contracts and negotiations ní là ngọc niệm mơ tơ lơ này tới nâng vô bị ca để vô negotiate một client cho mùi nâng ca bao contract nâng bê khác cái how we chỉ offer cho mùi nhóm phép bị flow mùi tôi thà lỡ dương đặt proposal tới ná chẳng là bê là client cái slide máu cái hai thà interviewing chẳng á đấy ở toàn chỉ official này là bê là interview stage nó dương phùng phía sang một client thà man do ngày nay chẳng hỏi và xin chỉ client thà ok dương prong biểu kia hỏi cái nâng nhà offer màu hay là bê là cái nhà offer màu nó payment cái nó cứ thời ban card bị credit card bọc kê ấy hay lôi để ban card nó vi cho từក្នុងUpwork trong lôi nó vi thật nóក្នុងUpwork mong vì change bị client hay còn toàn mặt đo dương này nó về để cái send offer màu đó á tọa mới dương thời accept offer nằng dương thời accept offer nằng hái bằng dương chập đam thua cá của tha bà sân chỉ dương ở toàn accept offer nằng té dương thua cá ở ban lôi á xong bị chạy lại nằng chân ở này thời bị giặt cho nó về để dương accept offer nằng hái lôi nó vi cho từក្នុងescrow nó vi nó cả đà nóក្នុងUpwork nó vi mền toàn mặt đo dương hay vi còn toàn chinh phốt bị client mà đòi phía rồi đây chắc là bây giờ dương thưa ca thưa ấy chập hái cái miền function mỗi cái phở bị tha submit work function nó là bây giờ dương cho từក្នុងlại contract rất hơi nhảy chắc là bây giờ dương chích submit work háiក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យបើសិនជា client គេអត់មានrelease លុយឲ្យយើងទេវាលុយនឹងកាត់មកយើងអូតូហ្មងតែបើ client ខ្លះស្រួលគ្រាន់យើង submit work គេមើលការងារឲ្យហើយគេចុច approve ទៅលុយនឹងធ្លាក់ចូលមកកងមកយើងហ្មងអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលធ្លាក់ចូលមកហ្នឹងវាត្រូវចូលទៅក្នុងកន្លែង review pending មួយអាទិត្យតពីមួយអាទិត្យហ្នឹងហើយវាចូលទៅកន្លែង available fund យើងអាចដកបានហ្មងអូខេចឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអត់បានអ្នកនរគ្នាអត់បានមើលចឹងវារៀងបាក់យល់ដែរតែដោយសារតែខ្ញុំបង្ហាញអត់កើតវា sensitive information ណាហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំប្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានណា
អ្នកគ្នាឆ្ងល់ចាំសួរបន្ថែមមកហើយនៅពេលដែលយើង accept offer ហ្នឹងសូមបកក្រោយបន្តិចនៅពេលដែលយើង accept offer ហ្នឹងមានន័យថាហ្នឹងវាជា contract វាជា contract ណា offer ហ្នឹងនៅពេលយើង accept ហើយវាខ្លាយជា contract អញ្ចឹងអាពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងអ្នកគ្នាគួរតែយល់គួរតែដឹងណាពាក្យមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងប្រើញឹកញាប់បំផុតនៅលើ website Upwork ហ្នឹងអូខេឥឡូវទៅដល់បន្ទាប់ទៀត work management ក៏អត់សូវមានប្រយោជន៍ដែរ freelance with AI អត់ប្រយោជន៍ up skills for success អត់ប្រយោជន៍ expand your business អត់ប្រយោជន៍ reskilling for success ក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងអាចំណុចដែលខ្ញុំប្រាប់ដែលថាមានប្រយោជន៍មួយចំនួននៅខាងលើហ្នឹងអ្នកគ្នាអាចមើលបន្ថែមខ្លួនឯងបានទៅនឹងយល់ដឹងច្រើនពី website ហ្នឹងហើយអាចំណុចផ្សេងៗដែលអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំនិយាយថាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងមានន័យថាវាអត់សូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងគេហៅថាវាអត់សូវមានប្រយោជន៍ណាមួយទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយទៀតនៅពេលដែលអានេះដោយសារតែខ្ញុំចុចមកមិញហ្នឹងឃើញវាដាក់អានេះអា banner ហ្នឹងវាដាក់អា Upwork 101ហ្នឹងល្អតែពេលខ្លះវា load banner មួយទៀតវាដាក់ថា boost your proposal to get more clients អីហ្នឹងណាសំទោសមិនមែន boost your proposal ទេ boost your profiles អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា boost your profiles ហ្នឹងនេះវាជាមុខងារនៅលើនេះ availability badge ហើយនឹង boost your profile នេះវាចង់ឲ្យយើងបើកអាហ្នឹងទៅវាដោយសារតែបើកអាហ្នឹងវា C connect ហើយខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមុនហើយមុខងារហ្នឹងគឺអត់មានប្រយោជន៍ហើយខាត connect អស់ច្រើនទៀតដោយសារតែខ្ញុំបើកទៅគឺអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីសំបីតែបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមុខងារហ្នឹងគឺអត់ទៅបានផលទេបើសិនជាអ្នកគ្នាបើកនឹងខាត connect អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើហើយវាអត់បានផលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវណែនាំទេនេះបើសិនជាចុច boost អាហ្នឹងនឹងអស់ connect ច្រើនស្មើនឹងអស់លុយច្រើនអញ្ចឹងអាពេលខ្លះនេះ banner នេះវាចេញមកវាគួរតែតាក់ទាញណាថាឲ្យយើង boost profile ទៅអីណាគ្រាន់តែអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេអញ្ចឹងកុំនេះអីអញ្ចឹងចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង hourly contract hourly contract ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមុននៅពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងគេគិតម៉ោងឲ្យតែដើម្បីគិតម៉ោងហ្នឹងណាយើងត្រូវមាន time tracker មួយនេះ time tracker ហ្នឹងរបស់ខ្ញុំមានអានេះខ្ញុំ download មកពីយូរហើយតែមិនដឹងឥឡូវមិញខ្ញុំចូលសាករកមើលដែរតែរកអត់ឃើញអត់ដឹងថា download ពីណាបើលើកមុនខ្ញុំ download មកពីកន្លែងនេះយើងចូលតាកន្លែងទាំងខាងមុខហ្នឹង Upwork ហ្នឹងហើយអូសចុះមកក្រោមមកកន្លែងក្រោមនេះមួយហ្នឹងគេដាក់ពាក្យថា time tracker តោះមកយើងត្រូវចុចលើពាក្យ time tracker ហ្នឹងទៅវាឲ្យ download កូន application តូចមួយអីពេលដែល download ពេញហើយនេះវា load ចេញអានេះអញ្ចឹងណានេះអាមូលនេះអញ្ចឹងពេលខ្ញុំចុចលើហ្នឹងមកវានឹងload hourly contract ដែលយើងមានមកតែប្រហែលវា load ចេញមកទាំងអស់អញ្ចឹងណាអានេះ hourly contract ដែលខ្ញុំមានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើឥឡូវឧទាហរណ៍ណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើremote simultaneous interpretation នេះអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងការងារខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំត្រូវចុចលើហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវបើកអានេះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទៅពេលដែលយើងធ្វើយើងត្រូវចុចអានេះ open នេះអាមូលនេះចុចប៉ះវាមកវាបើកហើយអានេះវាអូតូកត់ត្រាម៉ោងដល់ខ្លួនឯងហ្មងហើយអានាទីម៉ោងនេះវាដើរដល់ខ្លួនវាហើយលុយអីវាគិតទៅតាមនឹងខ្លួនវាអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាយើងអត់បើកអាហ្នឹងទេដល់ពេលដល់ថ្ងៃយើងគិតលុយអត់បានទេណាអានេះទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្ននេះមូលនេះចឹងអ្វីអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើត្រូវរកមើលនៅកន្លែងណាមួយ page ណាមួយទៅគេនឹងមានពាក្យថា time tracker នេះឃើញទេ time tracker ហ្នឹងនៅកន្លែងណាមួយព្រោះឥឡូវខ្ញុំមានហើយចឹងខ្ញុំរកអត់ឃើញបើសិនជាអ្នកនរគ្នារកឃើញប្រាប់ខ្ញុំផងថាវានៅណាហើយពេលរកឃើញហើយអ្នកនរគ្នាចុចលើហ្នឹងទៅវានឹង load ឲ្យយើង download ហើយតោះមក download ហើយវានឹងចេញដូចខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងនេះអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមាន hourly contract វានឹង load ឡើងនៅលើនឹងឲ្យហើយតោះមកទាំងអស់គ្នាមុននឹងធ្វើការមុននឹងចាប់ដើមការងារត្រូវចុចទៅលើ contract ដែលយើងនេះហ្នឹងចុចហើយយើងចុច open នេះដើម្បីវា auto record ម៉ោង record screenshot អីនៅលើការងារនៅលើ screen របស់យើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលបាន1ម៉ោងឬក៏2ម៉ោងអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃដល់ខែវាគិតលុយខ្លួនវាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចអសោះតែអត់បានបើកអាហ្នឹងទេប្រយ័ត្នធ្វើការចាប់អស់ហើយតោះលុយអត់ឃើញអត់ដឹងបើកពីណាបើកពីណីព្រោះខ្លាយអញគេអត់សូវខ្វល់ខ្វាយមួយអញ្ចឹងឯអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអត់តាន់ទេចាំសួរខ្ញុំនៅខាងក្រោម comment មកណាហើយបើសិនជាតាន់អស់ហើយ
វីដេអូក្រោយៗខ្ញុំនឹងអាចចេញតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត account សម្រាប់អ្នកដែលថ្មីស្រឡាងហ្មងឬក៏អាចនឹងនិយាយពីការធ្វើនៅលើ Fiverr អីម្ដងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់សំណូមពរឲ្យធ្វើពីអីគេខ្លះចាំជួយប្រាប់ក្នុង comment ផងអរគុណច្រើន